Pibade Pibro, Kanegade Apex News India, Kikubor Benpuli di Piba Kordor Marbo. Tuninye Pashwa Shikimat Kiba Kongsan. Kubor ki babunya ka GNC kalapan pau da ka ba persya ting halor ka jingde jaka bian bat ka da wajur ru ban pensenge no ya ki public hearing jong ka project Shri Cement hadai Stong Village East Janta Hills District yang ka East Janta Hills District haden wa ka Meghalaya State Control Pollution Board da pemik ka wi ka notification wa da ka public hearing yang ka ni ka MS Shri Cement cerita nong khle da i na ka liang ka GNC hawa download dia kini ki kod kisla yang kini ki company ki wada buat ki website yang ka pollution control board manda study ia kini ki kod kisla chemi wato ke jing approach yang kini ke company wa conduct ke public hearing manda ka waman beain lene ka wa illegal ne phakat kam wa pat ia ke jing yadai the de ka khandau ya kata ka thau ke wa mut jusen ke company ke yang ki da yadai the haprdi uta u sarpai baha suklan wa uta u bharat Sharma wa represent ya kini ka MS Shri Cement kawa penmani ikesen wa lai bo complain na chau DC wa dawa pensenge ya kini ka public hearing tak nedau wa kini ki arngut da violate gi ya ka Meghalaya Land Transfer Act ne bhakat kam ka Meghalaya Land Transfer Act hawa unu tre muluk le tribal hawa kwa udaya kitau yang wo chakinan tribal ne benta Posenya kinu ki company MK mu yok gi ya ka permission na ka government. Handai hawa pat ya ka jing ya daya the ya kini ka khandau man ga illegal claim kanu ka jing yok bor gi na ka state government. Ta ka wayu phla cho he to wa kini ka ya daya the khandau ko yong ki to wa man dapat ya ka te ka kom dair kom the ki yong ki wat urang ba chnong la mem jing tibu udaloi la mem jing tibu wat ka district council la mem jing tibu ga ya kini ka thau da dai da upa da sakhi da khon ta kini hi man ga kayi ko pen subaya ka sen ta hi kam ka sen da dawai na DC wa ta open sange no mardor ya kini ka public hearing yang kini ka company ne ba ka komle yang kini ka company do yu rot ga ya ki ain yang ka sarkar jela ta hi kam ka JNC kwai wa ta open sange no mardor ya kini ka public hearing kau ar ni ta ka wi da bo jing tho ya chau DC he jing ito wa ka wi na commission ka yang ke safe joint mission we hapo kan ni commission ida dawai na ka state government wato kata ka reservation policy ne benta kini ki private company ki hapo ka jela Meghalaya ka yang kenang yo man ga ka jing yo nong ya ki control yang kini ka jai bru ka yang ka bri hunyo trap henres nyau si ong wa don ne sngi ka sarkar pu le ga ki halor kini ha kini ki company dawan gi bo kular ikra ya ki tremuluk yang Henry kewasnya si ong id. Amit Shah ubadai Menteri Kampo ying jongkari ulapan benar baka India ka don ka jingtmu ban pendu pendam no shisendon ya ka naxalism hakaba ki district ki bashakta haka naxalism ki lahir hadu shispa ar khundrio house nam ar hajar khatsau bad menta usnam ka lahir shaka khatwai. Union Home Minister Amit Shah announces that India is on course to completely eliminate Naxalism, noting that Naxal-affected districts have reduced from 126 in 2014 to just 11 today. He said 586 fortified police stations have been built in the last 7 years to strengthen security in vulnerable regions. Shah announces a 360-degree crackdown on narcotics as well, urging state police forces to work closely with the Narcotics Control Bureau so drug traffickers and organized crime networks get no space in the country. He said improved intelligence accuracy, clear objectives and stronger interagency coordination are enabling forces to deliver decisive blows to extremism and radicalization. Shah also said that with full implementation of the 3 new criminal laws, India's policing will become among the most modern in the world. He added that nationwide raids after the PFI ban demonstrated strong center-state cooperation. Hadelhi, Union Minister Kiran Rijiju uong ba baro ki party ki persya ne pinkre ban pinsange ya ka parliament halor ka SIR bat don pat na pedeng jongki ki bakwa ban penyaj bet ya ka ying darbar
haringkat ka jingra ya kimat. Omdan satya kaweru ka parti haka jingyalang bakan ong bakan pensange ya ka jingtrekam jong kayeng lada omsyam ya ka SIR. Within the opposition party, there are many floor leaders who are interested in running the house and also raising the issue. So it is not correct that all the opposition parties are prepared to stall the parliament proceedings by raising SIR issue only. The issue came up, but it is not that they are not interested to run the parliament. नहीं, ये देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें देखिए हम पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हम गतिरोध को दूसरे तरीके में हम नहीं ले जाना चाहते. मेरा फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, SIR भी उनमें से एक है. लेकिन ये कहना कि SIR को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है. अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है, उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए. मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे. मैंने सुबह भी कहा है, ये शीतकालीन सत्र है, सब ठंडे दिमाग से सोच करके काम करना चाहिए. Kamamata Berneji kalapintri kam jar ya ka WAQF Amendment Act ha usnam hajar akusan hadin ki benai bala persya. Ka sarkar WB kalaku hukum ya baro ki DMs baki day banbu ya ki jingtep babnya jong ki prapo hajar teli ki jaka WAQF ha ka portal jong ka center shua ka santerek unopra. Kani kalong hadien ba kamamata kalatu klaria kani ka an hakashari bat kalarem. Kasan perteshaway kalasmai ban onnum ailat ya kani ka an ha Bengal. Major political U-turn, the West Bengal government has finally agreed to implement the new Waqf Amendment Act 2025. District magistrates have been instructed to upload details of nearly 82,000 Waqf properties on the central portal before the December 5th deadline. The move comes after Chief Minister Mamta Banerjee spent months refusing to accept the act and even challenged it in court, only to receive no favorable ruling. With legal options exhausted, the state has now reversed its stand, bringing Bengal's massive Waqf land holdings under national transparency norms. Kawai ka jingja ha banquet hall ha Stokin, California, ha ka janmiet sni sajan kaladon ka jingya set pathar ka balaja ha ka teiga jaka, ha ka jing kawai sikha jong ki khena. Dunai ki saungot ki brio, kenthop ya laingot ki khena ki layam, bat kawai ngot pat ki lamen saujur, ong ki bor penyat. Hadu ka janmiet jong ka sni ublay, don ki brio ki badon kiti ne syakem. Ong Sheriff Patrick Withrow nakasan Waken Country Sheriff Office haka jingya kren bat ki nong thok kubor. Haka ba ulakhot ya ki jingya rap jong ki pat ba ban ai kanu ka jingtep halor ka ne ka jing syasiat ka baladu ya ki mensim brio. God. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Supposedly 12 people got hit. I guess it was in them houses right here around the corner. You're good to stand there, man. Just don't come down. Yes, sir. Yes, sir. Everybody okay? Yeah, I have two additional right here for her sleepers that we're going to transport. no. That'll be the end of the victims over here. Kipulet jong ka Delhi, hakasi ublay kilakem ya laingot kile no hadin bakila penpra yak module kabala Persya daki Pakistan kabala kelalong ka jaka le no hakanong ba jong kari. पे और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे. इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान,
उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है। और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो इन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। Kekal High Court kala therting yaka sorkar jongka mamata berneji kabala khanglat yaka jaka kabadan kam banchna jingker hakhapur jongka Bangladesh. Kaying bishar kala khot yaka te kamat kum kamat jongka jingsngan jongkari bat kala maham ru ba onnum sha yaka nu kanu ka jing pinslam ha kanu ka jinglong jingman. Ka West Bengal kala don ka jingyasno ya ukhapur ubajrong arhajar arspa khandriu kilometer bat ka Bangladesh bat kabaya jan hadu rius pa kilo ki badang sa khlem kenro kaba penlong ya kilat kilenti na kabenta jingrung tu bat ka jingkhayi bi an. The Calcutta High Court has sharply criticized the Mamata Banerjee government for delaying land allotment required to fence vulnerable stretches of the India-Bangladesh border, calling it a matter of national security. The court said no further delay would be tolerated and granted the state one final week to file its report. Bengal shares a 2,216-kilometer border with Bangladesh, nearly 600 kilometers of which still remain unfenced, areas vulnerable to infiltration and smuggling. The court expressed strong displeasure over the state's failure to act despite repeated reminders. Kajing Yakob Kabashipho jongka India-Indonesia Joint Special Forces Exercise Garuda Shakti Kanlong haka Special Forces Training School Baklo Nadu Lai Terik Hadu Khat Arterik Unno Para Arhajar Akusan. Kajing Lekai Kalatmu Ban Penklan ya Kajing Trelang Bat Kajing Yasngoto Jingmod Lingba Kajing Trekam Jong Kishipai Bakerpang Kentop ya Kijing Persha ya Kileno Daki Lingsun Kijing Yasian Kijing Pendenkam Daki Drone Bat Ki CUAS Ban Penhiar Thma ha Kijaka Badan Shitenglum Ban Penklan Shushu ya Kajing Trelang Hapdeng Ki Arteli Kin Hon Shipai. Sipai Sun Jongkari India, Kipenkit da Kiling Sun, ya ki South Hongut ki Sipai Sri Lanka, Nadia Talawa, Syakathan Kot Malay, Kabala Syakta, ha ki Jing Tua Kendo, Ban Penklan ya ki Kam Ai Jing Yarab, Ban Jing Pelat Im ki Badang Ya Chakmat. Kawai Kalong Ying Kabadan Saungut, Kila Sakut Hatunum Ying, Bat Layo Ban Pelat Im da Kaling Sun, Cetak na INS, Vikran haka Arpu Kendai Trik Unai Wing Arhajar Akusan.
Kota Biswa para jong ka Murshidabad, ha West Bengal ki pulit ki layok ban kurup hadu nyop hau teli ki shokit bom bala buah ha kilai teli ki kiu plastik. Kat kum ki bor badai pej bun teli ki bom layok ban kem na kata ka jaka balakhang kerdap ya kate ka jaka berok kawai. Lakhat ru ya ki kin hon pen prabom bat ki CID. Badak itu ki kubor ngilapoi syakabakut tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.